subscribe kuri YouTube n'ibyaha byamamare byanyu mutibagirwa. Reka witonze tuze tubatemo uburyo bimeze. Wewe ufite amashyushyu ariko reka tubishyira agaragara n'ubundi byamenyekanye. Reka abavumbyi byamenyekanye. Nyine reka tubishyira agaragara. Noneho twagiye ngaho mbwira ibyo muvumbyi bite. Icupa rya mbere abavuga ati reka ngo tabere vuba narindi riza. Reka da icupa rya kabiri. Icupa rya kabiri ryo abavuga ati ndabona abanyungeje reka nkuremesheke. Icupa rya gatatu abatangiye kwizihirwa akavuga ati ndabona biri waneza reka nkwe nitonze noneho. Icupa rya kane araza nyirakabari. Dukorere subscribe kuri YouTube. Uri tuze tubatwikiranye iki. Wari wabona umusinzi wasindiye mu kabari akagotomera gahaga ukuntu yiyanduza nabi. Wari wamubona ariyanduza kinyara. Yitaho umwanda cumi. Namba n'umwanda gusa yakitayeho umwanda. Byonyine atanasubiye nyirakabari. Wowe ubibwira abantu badukurikiye niba bakeneye inama nkaho twebwe turazifite. Zirahagije. Noneho reka maze ngubwire rero ejo bundi rero ejo bundi reka ngire gutya nemberera ahantu nyine nk'umuntu w'umuja mukuru. Ndabibona gitembera mu kagoroba. Ku kagoroba nyine muri niniga nyibaze ngo witwane ngo njyewe se ngaha suriye ngase ndindahari. Wese wa muntu yari muzima cyangoye kukabo. Neze mvugani rero swingi ni danje uri kumva umunota n'igice wawe. Chazi shobora gutuma ibintu wakora byose bihita bigira ko umuntu twumva nadukurikira. Umuntu kucyumva yadukoreka subscribe turaje tubatemo.